Eh, eh, eh. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan Aye. Gimana kabarnya? Oh iya, kita ngaji dulu yuk. Tapi sebelumnya, ayo sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah ya udah yuk, kita ngaji yuk. 1, 2, 3. Ngaji juga. Nah sekarang kita ngaji ke huruf selanjutnya, yaitu huruf to. Sekali lagi ya, to. Bentuknya agak-agak mirip tapi ada lurusannya di atas. Oke, di bawahnya ada to, a, do. To, a, do. Terus za, to, sya. Za, to, sya. Sampingnya ha, ja, to. Ha, ja, to. Oke, di bawahnya ta, so, do. Ta, so, do. Oke, za, to, sa. Za, to, sa. Sampingnya za, da, to. Za, da, to. Di bawahnya da, do, so. Da, do, so. Oke, sa, ro, to. Sa, ro, to. Sampingnya sya, do, sa. Sya, do, sa. Bawahnya sya, kho, to. Sya, kho, to. Sampingnya to, ha, za. To, ha, za. Ba, so, do. Ba, so, do. Lanjut. Za, ro, to. Za, ro, to. Sampingnya ja, za, do. Ja, za, do. Fa, a, sya. Fa, a, sya. Sa, kho, to. Sa, kho, to. Nah ini sama-sama a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to. Alhamdulillah. Kita tutup dulu dah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelar juga dah ngajinya. Nah, mudah-mudahan pada paham dah tuh sama huruf to. Ya, mirip-mirip sih sama huruf shod sama do. Bedanya ada lempengannya di atas. Nah, mungkin ini aja yang bisa Bang Jali sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.